Ayewa kumaca naga pasile naga na coach Liari tagoli Papa tagoli Papa tagoli Tosiji nugoli Papa elaga na zitti galchi Ula naga Nagoda naga Ayuba ku naga Atuaka naga Wadisi naga Napisi naga Nire tuma Poi fatelo Sibiyanaga fi wambe talishi taba darara dalla bile takutari budalla itida jewa sagantan ke na erga baganaga mutami hikayo taji arati erga baganaga mutangana hikayo taji aragu mala katare Wajib kerjaan berwaktu untuk ambil agama obrola awamai orang. Gara waktu itu kami langsung jalan kami obrola awamai orang gara waktu itu kami saja. Le. Kalau nampak orang awal itu. Le. Kalau sudah saya kalau tak lebih tidak bagaikan mustal. Le. Akasmati. Contohnya di negara yang kita asal, sekarang ada cukup baik kan? Sekarang asyik cara mulai kan, bukan mana ni yang mungkin juga nak mati waktu kena aku mati kan itu mirga arga kita nanti fayye deh. Kalau ada sah, ya mati sekarang sah bersifat cuma fis. Saya ada isap bisa mereka saya bisa juga lebih muda aku mah hari dia saya mungkin untuk manis wahyu bisa wajibkan amanti umat orang wajibkan orang bisa wajibkan bisa semua agaknya amanti itu dikan apa sahaja itu deh kantor wajibkan kan kalau umat orang endek, wajib kan orang perusahaan ini. Kalau saya tidak bina saya tidak wajib kan kalau perusahaan perlu, kalau jabatan seperti ada seperti amantai saya ada, polisi kerja ada, guru orang ada, wadilah ada, rakyat ada. Berbuat jujur masih. Aku mau warna asli berbeda dengan hagau. Kayu warna asli berbeda itu warna setan. Kalau terhara umai, kalau terhara umai malah cumia. Umat ada isa ada nama kabate. Umat amanti isa amanti nama kabate. Karena Ofiti de bisunan, abodi ke nyala, menurut mula kitab isai, mengundur isai, abodi ke kitab ke, abodi ke nyala beracunan, wadah fakar tahu orang jenis tak jenis orangnya, kalau tak ke nyakan, ofitlah boleh, rumah isai tidak boleh. Wah isa umre, wah kita tahu ustaz menyotor itu, wah ni nak umre ufum nak nasi selesai, nak nasi selesai, nak berapa? Kenapa? Nutis aku mah, amat terlalu tinggi, amat tinggi harus ada. Kalau tak, tokang
amantaa jechuun wal amanuu jechuudha. Bu'aan amantiidha. Gar tokko deemta, gar tokko laalta, aadaa takka qabaata. Rakkatuma gargaarta. Yoo dhibame wal walqaan warri aadaa takka, warri danee takka, warri safuu takka wal Oromoodha. Lafee takkitti hidhaa jechuudha. Lafee takkitti dalagaa wanni gara garaa dhufee. Hojjetu ture raawwii san galmaan gaachuuf jecha maallaqa hin qabnu maallaqni keenya uummata keenya ni jira. Kanumaaf qophii kana asitti qopheessuun dirqii nutti ta'ee nullee koree haala mijeessituu kana keessatti filatamnee ta'ii Finfinnee fi Oromiyaa guututti akka biyyaatti illee sochoonee waan kana qopheessine jechuudha. Isinillee qophii keenya fi waamicha keenya kana akka dhalootatti kabajanii xiqqaa guddaa beekaa wallaalaa boonjoliin as nu dhufuu keessanii galata guddaa maqaa waaqeffannaa tiin isinii galche jechuudha. Galatooma.